Ke DC office Shillong lingba ki volunteer jang ke UNDP ki lami shamadan banlet penchai chiki pajba halor ke jingma na ke jingpang coronavirus ki volunteer ki lami banlet chiki nongshong dukan un penso tho eki baki de bandeng mas bat pran kami ki jing sai khti ru bandeng mas jang ki mele kalong kumni wa pemde bandeng kumni bor ni bandeng kumni ngamot bang kan absha kan yidang yawan briute na matemtep nganga bandeng jingpang mo ngakran pi si uher nyang jingpang suki mo di bara bor bisang kamtang ho public di ban ka ya kamal joki nadu nak khmot hadu hatmo ndai ban la der mo kong di bang tibu ne me ka sanitizer pada bisa betat kti hoi katu betat kti kedan na yang klan ramdas ni kamu ramdas ni katu kam dalili ru di ban klan di customer ki bawan ru ki di ban pedan kami ka sanitizer Hiru kidi ban pedan kami ka sanitizer nakapor kamtam nakapor ki ai bisa mo kapisa ka bala asang pelan kaleng ka asang kapisa di pidi ban pedan kami ka sanitizer hadin pila de sheme kapisa mo ye menta te kwan ki bri ruk dakum rum kidi ban yang di amitar jing ngai we ni hoy di piru dan ki bayang song marjan igum te parlok inde wana mo jusa kan song jan parlok ya it ngai temtep kidan jingpang ne kimdan mo ya si kidan yo knyang jingpang COVID-19 ru mo kang Kini ki volunteer kile tho baklale ekni de kajetri lang bar DC office East Khasi Hills district. Kani ka program kadi bala penya da ka UNDP ka awareness program la penya da ka UNDP lingba ka office jong deputy commissioner. Kada wangi penong kani ka program ka longba ngin kriang ya ka awareness halor knyang jingpang COVID-19. Tementa ngai ibe kibri ho kidan ka jingtep phang nu knyang hendrai kim sempang ba. Kidan ki bahapo bengiwan sini ki yau iru kidan ki badeng ki mas kidan ki bamdeng kidan badan sanitizer kidan bamdan tinga kwa ban ai khuble khamta mi EDC jongi ibel ashim kya halor kani kabenta but ila jit yang iru kumita ki volunteers bengin dek sini spo bengin mi sini samadan bengin treya kani kakam ke da ka jingle jong ikum ni ka penpa ba idan ka jingit khiet ka bajar na bentaki pat ba rikasi jongi dia hakajo kaporu ka daw ba i ikwa ini bengin wan samadan kumni ban le daki mic di IPR ban benaya kanika mo ya kanika awareness program kalong ba ikwa bangi ngin ya kendu mar persa ikibrir nang ba kata ka message ka bangi kwa ban aya kipat ba kanlong ka basaiso nang ba kipat ba kintep hakanu ka dor baki ban pikir ya ledi na uni uknyang jingpang na marteng-teng la da pipen bana da ki mic di IPR kalong ba kidan kipat ba kibas ngap kidan pada ki pampen le jingmut ya katu hendai da ka bangi kendu mar persa ba kipat ba pada kadan kipat ba ki penlek jingmut ya ka bangi kran ban ngirung yo ka feedback naki kidan ki ba ai positive feedback ba kidan pa ai negative feedback ni pedang le dia borok feedback